Bayap song haino hai lamso computer tech update channel bisingtui faiding ke जों tini Punjab National Bank de kaisa recruitment ongkri faikya obon tei nailena bayap song obon ka peon post ongkri faikya Punjab National Bank theke o jaga total post tongo 14 jon post tongo district wise o jaga vacancy rijak tongo tolabo aro naide Tripurani 8 district no o jaga post bagjak tongo dolayo total 2 jon post tongo ST 1 jon general 1 jon gumuti tongo sudo general 1 jon Khoye tongo ST 1 jon North Tripura tongo general 1 jon Sipahijola tongo general 1 jon South Tripura tongo 3 ta post SC 1 jon ST 1 jon general 1 jon Unukoti tongo SC 1 jon West Tripura tongo 4 ta vacancy ST 1 jon EWS 1 jon general 2 jon tongo gabab song naide oro ongka sajak tongo o vacancy ka bari phun mano komi phun mano bank rok o recruitment no je kuno jora o cancel bo khairi mano hnai o jaga o borok sajak o jaga age limit sajak tongo 18 years to maximum 24 years na nangnai 1 tarik 1 mas 2022 bai nongni boyes no mention khlai 24 year ni under na nangnai hingkai noro o jaga application khaimanai hingkai o jaga education qualification tongo class 12 standard via writing knowledge of English writing kaham na nangnai hini sajak hingka via o jaga sudo 12 pass simi borok simi accept khaijaknai tei o jaga graduation aboni kwbang qualification rok borok o jaga accept khaijakya sudo 12 pass borok simi najaknai hingke o jaga o age relaxation no rijak tongo SC ST candidate tongni bagui 5 years relaxation tongnai hingke jara SC ST physically orthopedically borokni bagui 15 years relaxation tongo tei OBC candidate ni bagui 3 years tongo tei OBC physically rokni bagui hingkai 13 years tei ex serviceman ni bagui 3 years tongo obo ke rijak hingkai 45 years ni bisingo accept khaijaknai hingke o jaga o bahai ke merit list kong hingka kai maidimini 40% na nangnai tei 12 ni 60% na nangnai hingke je bisi high mark borokni calculate khlai borok obo hai ke merit list tiklainai hingke bayap song o jaga bahai ke application khaina hingke naide bono jaga complete biodata nangnai tei valid mobile number nangnai 2 number tei recent photograph nangnai 3 number self attested copy nangnai document no norokni tei supporting age nangnai eba norok maidimini admit card nangnai norokni age proof ni hingke tei norokni marksheet class 10 ni tei 12 ni norokni marksheet nangnai tei norokni permanent address nangnai self attested copy rewui tei aadhar card ba eba pan card eba voter ID card nangnai hingke obono bo jaga application khaina hingka kai borokni o jaga address rijak tongo the chief manager HR Punjab National Bank Agartala Circle Office Durgabari Road Agartala Tripura 799001 borokni pin number through speed posting rok obono application ma khlainai register post only last date hingka kai borokni o jaga application khaina last date rijaka 17 tarik 2 mas 2022 saringni 5 ta jora borokni application receive khainani jora rijaka hingke o jaga sajak 17 tarik 2 mas 2022 sarikni 5 ta ni pore hingka kai tei norokni obo receive khaijaklak hinui sajak tei o jaga sajak application for the post of peon norokni district ni bumung ma swngnai o application je peon ni post khainani bagui hingke obono jara namujaknai rok post office ni rok application khlaidi norokni ah jaga kham rok bai akoi dawi post office ni rok ma rohnai obono jodi khaina thaka hingkai hingke bayap song norok saimang kana jara namujaknai rok redi aswkno haino hai teisa jotono no hambai।